Kubla shibunya pi barok ki perlo ki basyat peje kenika report ke baman nakasni. Te katkum ke report ke bamanin ki beri ke belak syak tak kanika Khlam ki badai napok ke hari India ki lakot syaka khatsau hajar nyaus pak kenai pu arngut. Te hang ning ini peja kan nungut ki beri ke belak syak tak kanika Khlam ha barok ka wai ka perthai. Katkum ke report ke bamanta le tu ba ki beri ke belak syak tak kanika Khlam ki lakot syaka arpu arlak sapu hajar lais pak san kenai ngut. Kibru kubla khatno naka jingsyak ta jong kanika Khlam silak sanpu hajar sanspa sanpu waingot. Te hang ning nya pejaki nyau telikiri kibla syak ta jur hau hakanika COVID-19. Le tu baka Amerika kadeka wain kiri kibla syak ta jur hau niu COVID-19. Haba kibru kibayo yakanika jingpang kilakot syaka nyau lak laipu hajar khandai spa arpu laingot. Kibru kibla khatno nakanika jingpang Lab khandai hajar khat san ngot. Napo Spain silak khandai san hajar khandai spa sap saw ngot. Kibla khatno arpu hajar saw spa san phulai ngot. Napo Italy silak nyop san hajar khandai spa arp san ngot. Kibla khatno arpulai hajar saw spa san phulai ngot. Napo France silak san phoi hajar nyop spa khandai phulai ngot. Kibla khatno khat khandai hajar lai spa arpulai ngot. Napo Germany silak sapula hajar nyau spa nyap khandai ngot kibru kubak khatno saw hajar san spa sapulai ngot. Napo UK silak khat saw hajar aspa khat nyau ngot kibru kubak khatno khat san hajar saw spa andrup saw ngot. Te khandiat ngnya peja kibru kibak syakta napo ka ri China. Napo China kibru kibak syakta hau ni COVID-19 prapu ar hajar nyau spa lai pesan ngot. Kibru kibla khatno nakajing syak ta jong uni virus saw hajar hendrus pa lai pu arngot bat kibakot nyop nyu hajar hendru pu arngot. Habang ipet kat kum kanika report ngiyo iba bun kibakot napo kari China. Te hang ning ni apa jiki jela kiba syak ta uni COVID-19 kiba de napo kari India. Lai tu ba kibri kiba syak ta uni COVID-19 kiba de napo ki jela bapar bat ki deulenong ki ban de napo kari India ki lakot syaka khatsan hajar nyospa khat arngut kibru ki badang don hapdeng kajing syak sumar khat ar hajar khandai spa nyop sangut ki bakoi nakane kajing pang ar hajar aspa lai fuengut ki balak khatno nakajing syak ta jong kanika Khlam san spa nyongut. Te khandiat ngin ya peja ki jela ki badai napo kari India ki bla apalat ya kasi hajar ngut hakajing syak ta jong uniu coronavirus. Laya tu baka Maharashtra katika wain ki jela ki bla syak ta jur ha uniu coronavirus habaki bru ki bayo ya kanika jingpang ki lakot syaka lai hajar hendrus pa san phuwai ngut ki bakoi nakanika Khlam lai spa hendrup san ngut ki bal khatno arspa khatwai ngut. Napo Delhi syajar praspa khandai phulai ngut ki bakoi nyopo arngut ki bla khatno sapu arngut. Napo Gujarat syajar lai spa nyopun rungut ki bakoi khandai phulai ngut ki bla khatno san phulai ngut. Napo Rajasthan syajar lai spa san phulai ngut ki bakoi sispa phulai ngut ki bla khatno khatwai ngut. Napo Madhya Pradesh syajar saw spa nyongut ki bakoi sispa arpu nyongut ki bla khatno nyopongut. Napo Tamil Nadu syajar lai spa nyopo arngut ki bakoi lai spa hendrup san ngut ki bla khatno khat san ngut. Ti habang ipet kat kum ka report ke baman lakas ngi ngiyo iba ki bru ki basyakta hakanika Khlam ki badai napo kari India ki lanang kiu. Te khandiat ngin ya pet yaki bru ki basyakta hakanika COVID-19 ki badai napo North East India. Assam live sangut ki bayo yakanika jingpang ki bakoi khat arngut baklat iwei napo Arunachal Pradesh iwei Manipur arngut blakot iwei Mizoram iwei Meghalaya khatwai ngut iwei blaklat Tripura arngut iwei blakot Nagaland iwei. Kande kadeka report katkum nakatanat kakoi kakya jong ka Sarkar India lanika Ministry of Health and Family Welfare Government of India kablo update haka kat khandai tarik April rajar arpo. Habang ipet katkum kanika report ngiyo iba kibri ke basyak ta hau COVID-19 ke badai napo ka jela Meghalaya ke dang sa kumjuk
kata barok kilong khat wengut kiwei balak khat no but menta kidang don sa shipongut kibru kibrang syak sumar naka nika jingpang but ngi kermen ru ba kini kibrang don hapning ga jing syak sumar kin koi no tang hak khandiat sngi but nakalyang jungi ki pai ba ru ngi de ban bu jing dwai man naka sngi ba ublai un snap but un pelajangi naka nika jing syak ta jong ka khlam covid-19 ya ka jela jungi but kumjuru ya ka perthai ber kawai te tangkini ki khobar khoble shibun